Ja sam Ivan Beljan, rođen sam u ovoj kući 1937. godine. Tu sam živio pa od 37. do 66. Zaraslo u šikaru zato što nisam dolazio često. Evo vidiš momče, to je moja rođena kuća, tu sam ja živio, djetinjstvo provodio, nije bilo ovoga grmlja, nije bilo ništa tada, bilo je samo kamen ovako. Morao sam priskakat kao na igralištu. Kao kad gone danas djeca loptu, ja sam morao preko iz svoje vlastite kuće preko kamenja. A šta ćeš? Seljaka se i radnika se nije pitalo ništa, oni su to sve, samo su jedan put, kažem, možeš dobiti toliko i toliko za toliko i voda. A što tiče moje selidbe, jedan komšija moj, on je bio sekretar komunističke partije u općini. I sad to je bilo kad je bio potres u Skoplju. Ja sam bio u Njemačkoj, dođem ja iz Njemačke i htio sam raditi kuću još jednu dole. I sad ja radim, kopam još tamo nešto proširivam, naiđe to komšija, susjed. Veli, Ivane, Bog, zdravo. Veli, trebaš za Skoplje dati pomoć, jer potres je bio. Pa reko, dala je moja mater i žena mi. Nije su dvi dale, mislim, po 10.000 dinara ondašnji. Veli, ne, ja pitam od tebe ako neš dati, oteće ti pasoš. Neš imat pasoš, oduzet ćemo ti pasoš. A dobro, reko, daću. I evo, čim je on otišao ja u kuću, i veli mi mater pokojna, veli, pa moj sinko, kaže ti ovdje, danas si došao puno ranije na kavu nek ovih dana, jučer i prekučer. Pa reko, danas sam došao na kavu, ali neću ići posle kave raditi. Zašto? Reko, selit ćemo. Pa kuš seli moj sinko, imamo ovdje svoju zemlju, imamo kuće, imamo blago, ovo. Seliti gotovo. Mater se ne slaže, pitam Anice, i ona se ne slaže, kad neće Nana, neću ni ja. Kažem ja njima, rekao, sutra ja idem kupit negdje nešto. A sad vi se spremite koja hoće. Neće ni jedno. Ja ujutro se dignem, umijem se i obučem se, uzmem tašnu, ubacim u tašnu, ne znam, $500.000 kuna, kuna, dinara su bili. I pođem, rekao, kad nećete, ja odem. Otišao se jedan 200 metara od kuće kad trči žena za menom. Ajde vrati se, kaže, dogovorili smo se ja i Nana, iću ja s tobom. S autobusom u Split. U Splitu tada sam trebao jednoga svoga kuma. Komšija i kumovi su bili ovako. Kaže, on je u Zagrebu živio. Veli, kume, di se spremi ti žena, ako iđem negdje kupi nešto. Ne ide veli kupovat, samo ovdje. Preko nemam ja novaca za ovdje u Splitu kupiti. Kaže on, za novac ne trebaš se brinuti. Novaca ima, pa vratit ćeš kad vratiš. Ali kažem ja njemu, rekao, ti znaš, rekao, Dalmatinci, da izlaze kod nas prosit ili dotraju smokve pa daju kilo za kilo ječima, kilo smokava ili dotraju vino ili rakije, uvijek mijenjamo za žita, pa to ću ja voditi tu dicu Pa kaže, ja ti promijenit će to, samo kupi, ja nisam htio, odemo ja i žena Petru Varadinu, pogledamo tamo, našli neku lijepu novu kuću.
katnicu, tabla na njoj, prodaje se, pozvonili, izađe jedna žena mlada u crnu, odmah moja žena pita veli, drugarice, zašto si ti u crnu? Kaže, komšija mi ubije dite. Sina je ubio, koliko je star bio, 3 godine. Kad je to Anica moja čula, cijeli Petrovaradin da su je davali bez pare dinara ne bi ostala. Odmah smo se vratili u Đakovo, a u Đakovu bilo naših pola sela. Bilo je Čurića, Beljana, Drmića, Ivančića. U Đakovu je bilo puno. Čim smo mi došli kod nas došli Cvijeci, odmah oko nas ovdje i gotovo. I tako smo kupili jednu kuću tu i ne. Dobro, ova 2 moja sina što vidim gore, oni su tu rođeni. Ali sam mojom greškom odvezao se u Slavoniju i sad su došli kad su vidjeli da je ovo ovako zaraslo. Sad oni hoće to da rašite, da raspreme, da bude to lijepo, da mogu i ja po stare dane nasmija se kad dođem pred vrata. Vidite kako imam dobre sinove, došli su da raskrče to, a oni su našli voćku na drvetu i sad zabavili se grizući, berući voćku. To su moja dica. Vrijedna moja dica. Moj pokojni otac rođen je 1888. Od 12 godina otišao je od kuće, otišao je za Dalmaciju, sad dole je valjda radio, dok nije zaradio trošak za Ameriku. Otišao je u Ameriku, radio je tamo i vratio je se 1923. iz Amerike i onda su ga tu nekako privolili da se oženi i onda je ostao, da nije se više vraćao u Ameriku. Sa ženom je živio recimo do 44. je umro. Navečer će umrijeti. Rekao je svojoj ženi, Ive, ajde da te podijelim od Ante, to su stričevići njih 2, jer ja moram putovat. Mater je naravno zaplakala i bolestan čovjek. Ujutro, kad smo se podigli, kaže ona meni, veli, Ivane, rekao je Pere da odeš kod posvećenika. I tako je bilo, ja sam imao tada 7 godina, otišao sam kod svećenika, mater njegova je bila s njim, kao domaćica, pripremala mu doručak. I sjećam se potom, dobio sam i ja jedan ušipak, znaš, od njegova doručka. I kad sam rekao, šta je rekao Pere, odmah je kad je se digao, pomolio se, i ajmo, doručkova nešto, ajmo. Došli smo u kuću i mi smo ispraznili kuhinju, ostalo su njih 2 kao na ispovijedi i na razgovoru. I kad te iziđe svećenik iz te kuhinje u hodnik, a ta strina, nanos smo je svi zvali, ona je bila domaćica i usula je mlijeko u štap i mjela. A izađe taj Domilija, veli, njoj poznavao sve, veli Mare da ja malo metam. I on dođe i uzme onu mečaju i tako mane 2-3 puta, priđe mu moja mater, veli Donile, šta računaš kako Pere? Pa kaže, razum zdrav, a ne tuži se puno ni na bolove, kaže, ja mislim da nema problema. Mater uđe unutra, on već mrtav. Čobani, kad iđe za stokom u pašu ili kad se vraća, to je ganga, pjevanje, ženske svoju gangu, muški svoju gangu, ako ima recimo, ako su već čobani 2-3 sastali se zajedno, to pjevaju, veselilo se. Čuvao sam ovce, ja i još jedan komšija, njemu je bilo Bože, umro je on, isto mi je 35. I sad ljeto je bilo. A
vode, kad nisi imao flaše staklen da poneseš vodu, tada nije bilo ni plastični, tada nisu ni izašli bili. I sad imaju gore gdje čuvamo ovce, imaju neke ploče kamenja, gdje ima udobina i kad kiša pada, to se nalije puno i ono ostane dok se ne osuši. I sad znamo gdje su te i nas dva se potrčimo. Ko će oženili, ko će prije doći na tu kamenica, zvala se kamenica. I ja sam dotiča prvi i odmah sam kleka i zabio glavu i pijem vodu. A on doletio za mnom i viče, zmija, to zmija. Ja mislim, rekao, on se sad šali. Pa da ja dignem da on. Ne, ja i dalje pijem. Ba opet nas je, kad ja stvarno pogleda, ona kako sam ja klekao, ona meni između nogu, iđe i ona pit. I ja sam samo, kako sam bio na kolnim, još na rukom, oskokli na stranu, a on već pripravio jedan kamen, onim kamenom i pogodi je u glavu i odmah namistio. Rekao, ti si mi sad spasio ovako gledajući, da li me ujela, možda bi se ona napila i otišla kao i ja. Čoban dobije komad kruva, održem, to mu je za, onda bi čobanice ili čoban ponesio neke šalice i onda pomuzi ovcu i naloži vatru, posebno uzjesen i onda skuva malo mlijeka i s onim kruvom ručak praviš sam sebi. Seoski domaći proizvodi. Krompir, kupus, kiseli, onda bile nešto i blitve kad bi preko ljeta, a što se tiče mesa, meso se kuvalo nedjeljom i četvrtkom. A slanina se čuvala za ljeto, kad se iđe vani, kad se iđe raditi, onda tako da možeš komad slanine uzeti, komad kruva i ići, imaš ručak, imaš šta pojesti. To je tako bilo. Onda ovi koji su manje imali, oni su to radili recimo uveče kad bi večerali, ostavi usto malo masnije, tako da se pomisli da je jeo meso. To je taj seotski način dokazivanja, imam i ja. Moj rođak, on je odslužio vojsku 52. i onda došao iz vojske, otišao u Crnu Goru, zaradio, odmah se obuka kožni kaput, dugački šešir, sat, tranzitor onaj, tako tolični tranzitor. I sad kad je došao u kuću, upalio onaj tranzitor, mali onog priča, govori, pa njegova mater i moja mater oko onog tranzitora. Pa vidi, kaže, pa kolišni je taj čovjek, pa ušao unutra i da on govori. Ja sam oselio iz svoga mjesta, nismo imali struje. Ali eto, ljudi su bili i tada veseliji nego danas, radosniji. Svaki sastaja, priča, dolazilo se, pozdravljalo se, pitalo da danas komšije pa se ne vide za mjesecima zajedno. U jednom dvorištu žive. A tako je to vrijeme. U ono vrijeme kad sam bio onaj dečkić, volio sam slušat gusle, uzustavne pjesme, junačke, narodne. I volio sam znat to, ali nije išlo. Pravio sam gusle, napravi od drveta, recimo mekanog napravi i sve uredi. I počmi, ne mogu. Ako jedna ruka, ako prsti radi, ova stane. Ako radi gudalo u koje je bilo da povučem, stanu prsti. Tako da nikada nisam usvojio to, a volio sam, jako sam volio. Dobrići su rodno selo moje, u kraj Boška Vlata smješteno je. To sad više Boško Vlato nije, neg jezero gdje su odrasli. Polje naše nive i livade, tu je štačko jezero nastalo.
Posle smrti mog oca nastavio sam živjeti sa tim njegovim bratićem. U kući je nas bilo od toga moga strica daljnjeg recimo 3 sina, 2 snaje, onda njegove 2 kćeri i tako bilo nas je dosta. Čim sam završio školu ja sam prisilio mati prisiljava, dijeli se i gotovo. Ona nije bila rada jer ja sam bio svojih 12-13 godina, sestra mlađa 2 godine. I onda jedanput sam ja rekao, privolio, moramo se diliti, nema govora. Tako smo se nastavili diliti, podijelili se. I kad smo se podijelili, naravno, nas ima dovoljno što se tiče za me, za nju i za sestru imali smo. I tako sam ja od 12-13 godina, recimo, uzeo to seljačko gospodarstvo. Postao sam pravi radni seljak koji sam radio sa drvenim, plugovi su bili drveni, oralo je se na 4 vola sa tim plugom, onda kola su bila isto, recimo volunska kola sa stupovim, sa lisicama, recimo isto sa 4 vola se vozilo sjeno, ali uvijek se vezalo recimo sa susjedom, sa komšijom, sa stricom koji ima 2 vola i ja 2, sveže zajedno i onda zajedno obrađivaj jednu zemlju i drugu, tako je se to radilo dok nismo oselili. Mene je mati htjela da se oženi još prije 1-2 dana, nešto se oženio. A što se tiče cura, djevojke, Anca je bila u našoj župi kao najljepša cura, najzgodnija, bila jedinica u materije, znaš, onda sam malo, a materija je bila sposobna, imala je šivaču mašinu, pa bi šila, pa, znaš, malo je više opremala i ljepše je izgledala, naravno. I sad, ona imala dosta mušterija koji se javili, a mene je nekako nosilo jer sam bio sam. Znači, samac neće imati s kim dilit, neće imati ništa, recimo, sve će ono što ima, to će uživati ona cura koja dođe. I taj neki osjećaj, neko privlačenje, tako je to bilo da sam i ja zakazao, recimo, za te 1 dana, 2, što me je mati htjela prije oženiti. 55. smo imali svate, jel tako je? Ne, 56. Ovo kad sam dolazio Anci na silo uveče, sad ako bi došao malo kasnije da su legli, onda ili nađi dugačak štap, pa u prozor kucni, ili kamenčić pa onda polako baci, tako da bi ona čula, jer ona spavala tu do ovoga prozorčića. I onda digni se, otvori vrata, sidi priča, razgovara tako o našim potrebama i mladenačkim. 57. smo imali ćerku. Obolila je na nešto, ona je odnijela u Duvno, iz Duvna mora je nositi u Livno u bolnicu. Odnijela je u Livno i u Livnu je umrla odmah drugi, 3. dan kad je bila. I sad nije smjela u autobus, iz Livna je donese u Naručju kuću. A Livno, naše selo je preko 30 i nekoliko kilometara. I tako da je ona, recimo, mrtvo dijete donijeti u Naručju iz Livna kući. A ja sam bio u vojsci. I tako da je kćer umrla kad sam ja bio u vojsci u Nišu i dobijem telegram nakon 15 dana njezine smrti. I onda taj kapetan, bio mi je dobar, kaže, veli, druže, daleko je Niš, veli, ovo što imaš pravo, kao na smrt otići, nemaš ni doći tamo. I onda ni autobusa, ni ništa, mora si vlakom i za Beograd, pa iz Beograda tamo. Veli, ostavit ćemo to za Novu godinu, pa ću ti dati ja nagradnog, pisat ću i ja ti da što ja imam pravo i ovo što imaš, tako da imam još 15 dana, veli, za Novu godinu da možeš. Pa rekao, dobro, sad kad nisam bio, kad je prošlo 15 dana da je dijete umrlo i saranjam, dobro. Kad na Badnjicu te godine čitaju zapovijest, ja moram na kurs. I kažem ja onome što je čita zapovijest, taj neki poručnik, rekao, druže, poručnik, ja ne mogu. Kaže, znaš šta je u vojsci?
Zna se šta je za ne mogu, a zna se šta je za neću. Sad ti izvoli. Za ne mogu u bolnicu, za neću u zatvor. I nema šta. I ja spakujem na svoj kuverić i za Rumu na kurs. Ranjen vojnik majci pismo piše, staro majko ne vraćam se više. Četnički me šarak pogodio i u grudi teško me ranio. Stoljeća će majko tako proći, a ti kući nikad neću doći. To moje mami, mogu kazat, više je porodila djece u selu jer doktora nije bilo, ona je bila za svoje vrijeme, dosta žena je porodila. A doktori u Mostaru, mislim 1926. su je otpisali i rekli, jer ona je imala divera fratar. I rekli tom diveru je da je vozi kući iz bolnice da umre kod kuće jer će jeftinije proći. I ona je izvadi iz bolnice i doveza je kući i eto ona je posle toga doživjela do 86 godina starosti. Doktor je jedan bio u cijelom duvanjskom kraju, u Duvnu. I mogu mu reći ime, zvao se Verić, koji je recimo to obavlja u Duvnu tu ljekarsku uslugu ili ako je bila neka potreba pa je dobro bio poznat sa tim, pa možda čak i on došao, ali mu treba konja osigurati da dođe na konju. Ako si treba nešto, otišao si opet, iako si za neku bolest, opet si otišao kod nekoga svećenika pitat da li zna za neki lijek, jer oni su bili naobrazovani tada, školovani, a ovi ostali su bili, ko je zna pročitati nešto, znao je, ko nije, znao se potpisati, ostalo je bilo sve lošije. Jer puno moje generacije je bilo koji nisu išli u školu. Ili je pošlo bilo godinu dana i ako je odrastao bio mora ići negdje kopati da zaradi, što ovo tako nije. Naši komšije, prijatelji ili rođaci koji su išli po poduzećima, s njima sam bio uvijek u kontaktu da mogu doći tada i tada. Znači kad uzorem ovdje uz proliče, uzorem, posijem ono što trebam, onda idem kod njih za poticaje na poduzeće, radim mjesec dana, dva, ovisno je o tome. Zaradim nešto da sam mogla plaćati porez i sebi obući nešto. A obašao sam tadašnju cijelu Jugoslaviju. Po tim mjestima, recimo, radio sam u Sloveniji nekoliko godina, prekidano sam mjesec, dva dana, tri, pa u Srbiji, pa na Kosovu, pa po Bosni. Samo u Hrvatskoj nisam imao ni dana radnog staža. 58. su već naši počeli neki za Njemačku tražiti, dobivali te pasoše za Njemačku i išli se raditi. 62. skoro je bilo masovno. I onda sam otišao 62. otišao sam za Njemačku i onda sam radio. 62. sam otišao nekako u 5. mjesecu, otišao sam na firmu izolacije. Pita me šef, jesi radio to? Nisam. Ja sam odmah me dao tamo na posao, imaju ti Švabe koji su radili tu, pokazali mi kako se vuna mota oko cijevi sa žicom, sa lijepilo neki, pa onda lim, pa onda, onda ubrzo su me, rekao taj poslovođa, veli, ostani ti u radioni, pomoži ovim majstorim koji rade te limove, koji kroje i to,
I sad kroz jednu, pa skoro godinu i pol, 2 dana sam bio tu i meni šef kaže, Ivane, ti ćeš raditi posebno ove limove i to, pa rekao, ja nemam pojma još. Vidim ja, kaže, šta ti znaš. Ok, u redu. I sad ja sam počeo raditi modele, jer sam vidio kako ovi rade. I sad jedan zagonetan model, uspijem napraviti taj model. A majstor Švabo koji je radio do mene, od koga sam ja to i ukra, što bi rekao, pita, Ivan, di si ti učio kad sam sastavio taj model, kad sam napravio to, di si ti učio? Pa rekao, kod tebe. Pa kako kod mene, nikad me nisi upitao ni zašto. Pa rekao, ja sam ti krat, ti kad si crta, ja sam bulio u tvoj nazad, a radio sam ovo drugo. Kaže, svaka čast, to rijetko se može tako nešto stvoriti. Ajde, kod mene je došlo to nešto u glavu i tako sam, od tada sam postao recimo jedan vrhunski limar, majstor limara. Preko 20 godina sam radio u limariji. Ovo prije sam radio recimo na cesti, bio kao zidar šaktova, propusta, pa onda na cesti ovo, pa onda ono, pa na geostraživanju, na bušenju sam isto bio. A svugdje sam uspio kao radnik, jer volio sam sve raditi, onda su me svi poštivali gdje sam radio. Svi su me držali kao jednog dobrog radnika. I što se tiče našega mentaliteta, jugoslovenskog tada, mi smo kad ušli u vlakove u Njemačkoj pridržavali se sve mogući čistoće do naše granice. Nisi mogao naći ni pikavca, ni papira, ništa po hodniku ili bilo gdje. Ali čim smo od Slovenije kad prišli našu granicu, do Zagreba smo napunili i hodnike i WC sa papirom, sa opušcim, sa ne znam ni jasno šta. Ne da kritikuje nekog. I ja sam možda bio taki. Jako sam zapazao, ali pušio sam možda onaj pikavac koji nisam ga bacio kroz prozor ili ugasio u pepeljer, možda sam ga bacio ovako. Kad sam radio isto u limariji, pa sam neke cijevi koje sam radio, sastavljao i moram promijeniti. I sad sa šilom se to mora se raditi, šilom mora se imati sve, recimo ono što. I sad sam ja sastavljao to i uzeo sam šilo i sad one 2 rupe koje su ištancane, sastavljam i malo je zategnije i sad ću pokucati. Ovo držim šilom lijevom rukom, desnom rukom sa šrafcigrom ću malo kucnuti u ovaj lim, u roru. Ja kako sam kucao u roru, kucnuo šilo preko prsta, iz prsta preko šila i u oko. I probode mi oko. I sad, subota bila, radilo se subotom. Odmah javio se onda ovome poslovođi, on je odmah istira, treba u bolnicu. Taj doktor nije radio, onda su javili odmah telefonom. Dolazi tako, kad smo mi došli u bolnicu, već nas doktor čeka. I kad sam ušao tamo, on kaže meni, ti mi moraš sad pomoći. Pa kako ću vam ja pomoći? Moraš biti miran. I legnem na onaj stol, ništa. On uzije neke picete, razvrati oko to, uzije druge picete, ja mirujem. Uzije picetu, uzije u oko, uzije iglu, probuši, taj konac koji je bio u igli, sveza, uzije opet još malo potegnu na drugo mjesto, isto na oku, isto probode iglom, provuče konac, sveza, natrpa masti, zalipi tu, kaže, hvala, pomogao si mi i sve u redu. Ajde, isto kad sam bio na istoj fili, vozio sam ovoga bus. Ovo što 8 ljudi unutarnje, materijali, ono što je trebalo, ja i jedan moj kolega isto, Bosanac. I završili smo oko 11 sati na toj baušteli gdje smo bili. Sad trebamo
voziti na drugu bauštu, ali tu ima možda 50-60 km dalje je to mjesto i iđem. Ja sam vozio, mali kolega je malo kunja, nije bio vezan, malo je onako se naslonio i kao spavao. Obilazim teretnjake, pridano mi je Mercedes i najedanput ovaj moj kolega ili je sanjao, ali naglo odjedanput pazi! Ja sam nogom pritiska kurcu, kad sam pritiskao, valjda prva guma izdušila i počeo se okrećati. Ja kad se probudio, vidim crnac jedan. Veli, možeš otvori vrata. Pa rekao, ne mere. U tom dođe neki drugi, valjda je bio Švaba. Veli, ima u mene u autu ona štangica, železa. On je odmah odletio, otvorio ono. Ja sam izašao, počeo sam izlaziti, ali ima sam remen, pukla mi ova kost lijeva. Ajde, oslobodio sam se remena, izašao sam, pomogli su mi. Pitam, imao sam kolegu, di je on, kaže, tu je on. Kad sam izašao, on leži tamo na travi. Došao do njega, pitam je li živ, pitam njega, vidim čuje, šta je, bole me, kaže, leđa me bole, baš tim riječima leđa me bole. Dok sam ja s njim to razgovarao, već 2 auta hitne pomoći su došla i čekaju. U jednom njega staviše, u drugom mene i tako smo u bolnicu. Preko ja nemam straha ni od čega, niti imam straha. A strah od svojih 13 godina nisam imao straha. Da li sam ja bio prije toliko strašni, sve na jednu noć spavam, imao sam svoju sobicu, sad svoj krevetić i sve spavam i sanjam. Pored moje glave na jastuku stoji Isus u bjelini i kaže meni, nemoj se bojati, ničega se nemoj bojati. I rekao, od toga sna ničega se u životu nisam pobojao, ni dan danas se ničega ne bojim. E sad, je to bila moja umišljenost ili je to bio neki prirodni fenomen, znak ili bilo kako, ni dan danas se ja ničega ne bojim. Ni nesreće, ni bilo ništa, eto. Za sve ima račun. Trebilo se i gotovo. Eto tako.